I pozdrav ljudi, vjerovatno veliki broj vas ima ovaj problem. Dakle, ne možete da se ulogujete online preko Origina. Sada ćemo polako objasniti do čega je to. Znači, idemo. Uđite na ovaj link, to je taj link. Sada downloadite ga naravno. Ok, ide u redu. Zatim prebacite ga na vaš desktop. Ekstraktujte ga tu na vašem desktopu ili gdje vi želite. Zatim možete slobodno ovo izbrisati. Otvorite ovo hosts i sada ovaj fail morate zameniti sa sljedećim. Pratite me. Znači uđite u računar vaš, Windows, System 32, pronađite ga, to je tu. Sada nađite drivers, vidite. Sada etc i ovo hosts, promijenite ime, primjer ne znam, hosts, promijenite vi sami vaš. Sada ovo izbrišite odavde, znači delete. Kada ste to izbrisali, ubacite ovo što ste skinuli. Znači to uradite i prebacite tu. Ali naravno da obrišite ovaj prvi host što ste imali. Zatim, čim ste to sve uradili, restartujte vaš kompjuter i Origin će vam raditi. Pozdrav!